Otvaranjem menija računi na donjoj traci dobit ćemo elektronski žurnal, to jest spisak svih računa koji su izdati preko aplikacije. Možemo otvoriti račun jednostavnim pritiskom na njega. Nakon otvaranja računa, jedna od najbitnijih opcija je dugme poništi. Ukoliko ste pogrešili prilikom izdavanja računa, dovoljno da kažete greška prilikom obrade računa i da pritisnete dugme potvrdi. Time će račun biti poništen, to jest refundiran. I dobit ćemo ga u spisku sa minus tim iznosom. Originalni račun će također biti obeležen crvenom bojom. Otvorit ćemo još jedan račun, reći ćemo poništi. Ukoliko nije greška, već se radi o povratu proizvoda, moramo odabrati kupca. Ukoliko u pitanju fizičko lice, znači taj kupac mora biti definisan imenom, prezimenom i brojem lične karte kao kupac.